Negociante Maria Maia hetang ameaça husinini vizinho Rasik hos Samurai Ida. Caso ne acontece, ia sexta-feira ne, ia area Taibesi, ia toko sanulu resendro meio-dia horas Timor-Leste. Vítima Maria Haktuir, benhira ni halo tela modo, teke suspeito haksuitu mai, husi kaleng kuak, hodi rasta keres vítima nia pasta. Nune, vítima hase suspeito hodi husu, tambasa rasta ni nia pasta, mas be suspeito simo holia fuang mal hasoro vítima. No vítima sente la confortável, ho acto suspeito ne, nune ne decide bahato case ia polícia. Mas be tamba vítima ho suspeito se ia relação família. Então parte família hakar resolve problema ne ho sistema família det. Mas pelo contrário, suspeito fote fali dima ho di duni vítima ne mangalin sira. No ameaça ato ho vítima Maria. Hari acto ida ne, vítima diretamente bahato case ia polícia. Hakang hadiah moro. Saya hadiah moro yang langsung itu di desa Kornai. Yang kalau pasta. Karena pasta kan ada hayam so rasta pasta itu bukan bisa. Ini langsung kami harus. Ini ada hayam so tolong ini. Nah, ini langsung buat laki mungkin sudah bahal dalam ruang lakona. Ini sudah berdalila ini. Memang langsung halai. Kabulnya mau hai lagi halai. Kalau problem hati bisa halai. Memang langsung datang ke polisi. Di boleh pada mana? Kalau itu rumah, di boleh resolve. Jadi kalau itu rumah boleh resolve, cuma asal kita kalian. Dan kami langsung halainya ke kantor polisi. Memang yang halai yang harus sama ini, terus kami akan kami langsung balik ke polisi. Balik ke kantor polisi. Yang main, ikan hari kami langsungnya tahapan sesama, tahap Facebook, tahap si jam 12 setengah 1 si. Enquanto comandante operação município dele, inspetor-chefe polícia Zé Luiz Amaral, reconhece caso ne acontece a TBC, no vítima bahato case a polícia, no ne equipa patrulhamento e esquadra na infeto. Toquer esse local acontecimento, no halo atuação queran. Lore suspeito na rua, mas detém recela detenção na esquadra na infetonia, ou de halo processo de identificação. Acontece que o calam mais ou menos 2 horas de tema e a madrugada. E era suspeito que era ia confronto só se ele quer que família ela se era entre se era na mesma fase sangue né ba íamos casa consumo lá no ano ia bagus problema com colega de fang sangue usu dia mau disebut malah apa dia pilih ikut samurai mai bodi puni biti mesir konsei halai ya bodi ini samurai ta mono serna ini apa dia mau usia terus sama si squadra naik veto atau ke sama ini base apa sirenia sama ada mai itu centro komunikasi bodi squadra naik veto ke patrolha naik veto sama bodi detém que era suspeito de agora se ela polícia esse processo vai a tribunal tambah liam para angkas ni ala podalang ko ay para tu resolver a família sempre a copia tribunal. No suspeito na Nruane, se detento ora situ nulo resen Nruane larang, tambah sira usa arma branca ho de ameaça vítima na Nrua ho inicial JJD no FDM. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emohoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.